La Pliperda ya ke Inter-House Football Tournament jongka kelam Sangrin Youth Welfare and Sport Club. Men ha ka kerkendai terik yoyong arja rapsan. Ha ka jinon langru MLA jongka ramprai jerngam konstituensi uba arji momen. Kumu kongsan beruba Jonathan Rani kumu sembut kongsan. Bad ha ka juga por ha ka teka sengi. La yoru ban kap ribon ka ying dressing room da MLA. Bad ya ka football part la Pliperda da uba Jonathan Rani. Ha ka ju hi ka sengi. Ha ke por rumba arba jeno pai sengi. Layo ban penhap perdano ya ke open to all football tournament arja rapsan kabla penlong daka Langja Area Sport Association hapo madan juga senong umtlu. Bar ha katega poru u MLA juga ramprai jerngam uba RG Momen lolong kongsan bad uba Jonathan Rani kum sembot. Bad ru layo banyadon langru baru presiden juga HYC Rimuliang Circle. Bad kiwe pad kiri orang ba juga tega tan bad ki tim ke bapoi final ha katega sengi. Kide pedeng juga kiu perang persya ya ka Shitali news nong. Bad ya ka nam ladu layo ra daka kiu perang leng ba ke penalty shootout.